Yo ikaze kuri mwese iyi ni Waka Waka podcast nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza uyu munsi rero tukaba tugiye kwinjira ku mirongo y'urugamba aho habayeho kugurana imfungwa tugiye kureba ni gute byari bimeze muri Ukraine. Yes, ku munsi w'ejo rero hakaba harabayeho kugurana imfungwa hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Nkuko mubizi rero nubwo ibi bihugu biri mu ntambara ikomeye cyane ariko bifite aho bihurira bikaganira bikaba byagira ibyo byumvikanaho. Akaba ari muri urwo rwego rero Ukraine n'Uburusiya bumvikanye guhana imfungwa 45 mu bari bafaswe kuva iyi contre offensive yatangira. Abo basirikare rero bakaba baratashye bamwe barasubiye abari bameze neza bashobora kuba barasubiye mu nshingano ariko abenshi baratashye mu ngo zabo kugira ngo babashe kwitabwaho. Nkuko muri kubibona aho ngaho ku mashusho rero ngewe hakaba hari ikintu nakomeje kwitegereza. Nashakaga kureba ninde ufata imfungwa nabi ninde utorutira imfungwa ariko nkuko muri kubibona nge ndabona abanya-Ukraine basohotse muri za mabuso z'Abarusiya ndabona bameze neza ndabona bafite fresher ndabona bafite morale mu gihe Abarusiya ubona ko bakubiswe ubona ko ari abari gucumbagira hari abahengamye n'uburyo basamo urabona ko n'abantu bameze nkaho bari bafungiwe mu buvumo. Bingibi rero nkaba mbivugiye cyatangije iyi operation ya gisirikari muri Ukraine. Vladimir Putin yavugaga ko iki gihugu cya Ukraine ari igihugu cy'abanazi ari igihugu cy'abantu b'abafashiste ari abantu bagishaka ko genocide ikomeza bagishaka ko batumva amoko yose y'abantu kuri iyi si bumva ko ari bo bantu barenzeho. Akaba rero ari abantu babi yewe nkaba buri gihe njya mbibona iyo habayeho kugurana imfungwa nicyo kintu njya nita kwitegerezaho cyane. Nkabona imfungwa z'Abarusiya zarazahaye ariko iz'abanya-Ukraine nkabona zimeze neza nkaho zitigeze zigera no ku rugamba ukagira ngo bari nk'ahantu mu kiruhuko. Rero nagira ngo nako kantu mukarebe mumbwireho muri comment mwebwe uko mubibona gusa nakantu mba nabashije kubona gusa aba basirikari bakaba basubijwe mu mago yabo cyangwa se abameze nabi nkuko mubibona abo b'Abarusiya bacumbagira birumvikana abo ngabo babahise bajyanwa mu bitaro. Rero intambara iyi contre-offensive ikomeje kugorana nkaba nababwira ko isigaje ukwezi kumwe kuko uku kwezi ni gushira tuzaba tugiye nanone mu gihe cy'ubukonje kandi Ukraine yari yiteguye ko muri iki gihe aribwo izatsinda urugamba kubera ko ubutaka bwo muri Ukraine buzaba bukomeye ku buryo ibifaru byabo bishobora kudrivinga bikagera muri position z'abasirikari bitarigise mu byondo kuko iyo abari mu bukonje ubutaka buba bwabaye icyondo ku buryo ibifaru bitoroherwa no kugenda. Ibi rero bikaba bivuga ko muri uku kwezi niba contre-offensive y'abanya-Ukraine nta kigezeho nukuzongera bagategereza indi mpeshyi. Ibi rero ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko tugiye dusubira inyuma mu magambo yagiye avugwa na Zelensky nyuma yuko ahabwa ibikoresho n'ibiki yagiye avuga ko iyi contre-offensive izihuta ku buryo bazinjira mu mpeshyi barabashije kwigarurira na Crimea ariko siko bimeze ahubwo urugamba rumeze nkaho ruhagaze ku murongo umwe kandi nyuma yuko Abarusiya bongeye abasirikari 180 ku rugamba tukaba tutazi neza ikigiye gukurikiraho kuko ngewe uko mbibona abanya-Ukraine bagiye gukomererwa. Rero kandi tugaruke kuri izi bombe zemejwe n'Abanyamerika ko zigiye guhabwa abanya-Ukraine. Izi bazita cluster ni bombe z'umwanda ni bombe nkuko muri kubibona aho ngaho aho uyinaze ivamo utundi tubombe twinshi ikaba yaturikira ahantu hanini iba ni bombe bipakiye mu tuntu tumeze nk'amagrenade ku buryo iyo bayirekuye iturika ahantu hanini gaturikana abantu benshi ariko izi bombe zikaba ari bombe zitemewe mu rwego mpuzamahanga harimo ibihugu byasinye kuri aya masezerano arwanya izi bombe ariko hakaba hatarimo Abanyamerika abanya-Ukraine n'Abarusiya. Izi bombe rero Abanyamerika biteguye guha Abarusiya. Human Rights Watch ikaba yavuze ko iki kintu ari ukurenga ku mirongo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubera ko izi bombe yo bayiteye utwo dusasu tuba turi muri iyo bombe 20% dusigara tudaturitse tugasigara twatagaguritse hirya no hino aho dusigara duturikana abantu mu gihe kirekire nyuma y'intambara. Izi ngizi rero ibihugu byinshi birimo Ubwongereza birimo Ubudage birimo n'ibihugu biri muri NATO bikaba byasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika uyu mugambi wo gutanga
wo gutanga ibi bisasu, ariko nk'uko mubizi Amerika ni ibintu byo kwishyira agapapuro ku maso kubera ko irabizi Ukraine irashaka kujya muri NATO, barabizi ntibashobora kuyemerera. Ibi rero biri gutuma Ukraine bayemerera kuyiha intwaro nk'uko bayemereye ko bazayiha intwaro kugeza ku munya Ukraine wa nyuma uzaba ushoboye kurwana. Ibi rero bikaba byarabaye Ukraine ikisanga mu ntambara, NATO ikaba yarabashyize mu ntambara, Ukraine ikaba idashobora kwinjira muri NATO. Ubu ngubu no kuvuga ngo icyo bazajya bayikorera ni ukuyiha ibyo bikoresho izajya ba ishaka, ariko sinizera neza ko ibyo bikoresho bizagira icyo bihindura ku rugamba, kubera ko nk'uko mubizi abanya Ukraine muri contre-offensive bari barateguye ibihumbi 90, kugeza ubu bamaze gukoreshamo ibihumbi 30 bimaze gupfamo byinshi cyane. Akaba nta handi hantu biteguye kuba bakura abasirikari mu gihe abarusiya bongeye ibihumbi 180 ku bari basanzwe ku mirongo y'urugamba. Kandi nk'uko mubizi Ukraine ifite umubare muke w'abaturage, bafite miliyoni zigera muri 40, mu gihe abarusiya bari muri 140. Urumva ko nibajya mu gihe cyo gushaka abasirikari abarusiya bazaba bari hejuru cyane. Dukomeze rero mu rugamba nk'uko mubibona aho ngaho ku mashusho. Iyi niyo bita Storm Shadow akaba ari misile y'Abongereza yahawe Ukraine. Iyi misile yabamaze kugera mu maboko y'abarusiya nk'uko mubibona, bayifashe bugwate, bayifashe ku ngufu. Ahangaha bakaba bavuga ngo igiye guhita ishyikirizwa ibigo byabo bya gisirikari kugira ngo bayige. Izi tekinoloji rero ziri kugezwa muri Ukraine, iyo zigeze mu maboko y'umwanzi nta kindi ni ukuzigeza mu malaboratoire bakareba ikoranabuhanga zifite. Iyi Storm Shadow rero nk'uko muri kubibona abarusiya barayifashe ari nzima, ubu noneho bakaba bayoherereje mu malaboratoire yabo kureba ikoranabuhanga riyigize kugira ngo nabo barebe ko bayikora, bakaba bazahita iri koranabuhanga barisangiza Abashinwa nk'uko mubizi muri iyi minsi babanye neza. Dukomereze rero ahangaha ku rugamba aho bikomeje kugorana ko Ukraine yatobora ku mirongo y'urugamba. Bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kubera ko abarusiya bamaze kwinjiza drone nshyashya bita Lancet ku rugamba. Iyi ni drone imereye nabi abanya Ukraine kubera ko iyi drone nta gifaru na kimwe ikubita ngo gisigare ari kizima, kubera ko ni drone ifite ubukana bwo gusenya ibintu ku rwego rwo hejuru. Iyi ngiyi rero akaba ari drone imereye nabi ibifaru by'abanya Ukraine, nabyo binamerewe nabi na mine zitabye mu butaka. Zelensky rero ku munsi w'ejo akaba yarifatiye ku gahanga abanyamerika babwira ati ngewe nashakaga gutangira contre-offensive impeshyi igitangira, abanyamerika barambuza, mbabwira yuko ari cyo gihe cyiza cyo gutangira contre-offensive kubera ko abarusiya nta mwanya bari bafite wo kuba bakwitegura imirongo cyangwa se bategura imirongo yabo y'urugamba. None ubu ngubu biragoye ko twakwinjira mu mirongo y'urugamba y'abarusiya kubera ko bafashe umwanya batega mine hirya no hino ku buryo ibifaru byacu bitari kurenga umutaru. Ahangaha rero akomeza kwifatira abanyamerika ku gahanga ko bamugambaniye cyangwa se bamubeshye cyangwa se bamugiriye inama itariyo, kubera ko nkuko twari tumaze kubivuga iyi mpeshyi isigaje ukwezi tukinjira mu butita aho iyi contre-offensive noneho izongera ikaba ihagaze. Reka turebe uku kwezi ninde ukubyaza umusaruro. Ese ni Zelensky, ese na Abarusiya 180 byageze ku rugamba, ese bigiye gukomeza ibirindiro bihagaze aho ngaho cyangwa bagiye gukora contre-offensive abarusiya bagere ni Kiev? Nibyo bintu tugomba gutega amaso. Rero akaba naho haturuka gutangwa kwizi cluster bombe abanyamerika batanze, nuko nta kindi kintu batanga, ntibashobora gutanga manpower, ntibashobora kwinjiza Ukraine muri NATO. Ibyo byose rero bikaba bigomba kuba babivunjamo ibitwaro bagomba guha Ukraine, ariko ibyo bitwaro nabyo tubibutse ko bikomeje gusenywa ku rwego rwo hejuru. Ahangaha akaba harasenywe na Patriot, akaba ari ikoranabuhanga rikomeye rifasha mu guhangana na za misile z'abarusiya. Rero uyu Zelensky rero sinzi igihe azabibonera ko yagambaniwe, sinzi igihe azabibonera ko yagambaniye abanya Ukraine, ariko sinzi niba yarabagambaniye atabizi, kubera ko nkuko mubizi Ukraine ni igihugu gifite ruswa iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo izi nkunga zose bibihugu bya NATO, izi nkunga zose abanyamerika batanga ntabwo zose zigera ku rugamba. Izi nkunga inyinshi zijya mu mifuka y'abayobozi ba Ukraine. Akaba ari naho
baboherereza imbunda aba generali b'abanya-Ukraine bakazigurisha mu yindi mitwe aho zimaze kugera mu bihugu bituranye na Ukraine cyangwa se bituranye n'Uburusiya, ubisanga mu bihugu bya za Syria na hehe. Akaba ari nazo mpungenge abanya-Israel bafite, kuko bavuga ko ibi bikoresho biri gutangwa muri Ukraine biri kugera muri Iran, kandi mubizi ibi bihugu bifitanye ikibazo na Israel. Rero iyi ruswa niyo ikomeje gutuma aba bayobozi ba Ukraine batanga abaturage babo, abayobozi ba Ukraine bakomeza gupushinga kugira ngo Ukraine ikomeze ihabwe ibitwaro, ikomeze ihabwe amafaranga, nabo bakomeze barunde mu mifuka yabo. Akaba ari byo nababwira biri ku mirongo y'urugamba. Nta hantu umunya-Ukraine aratobora, ntabwo Umurusiya nawe arakora contre-offensive, nubwo amaze kwangiza ibikoresho byinshi by'abanya-Ukraine yifashishije iyi drone bita Lancet iri gukorerwa mu Burusiya, iri guca ibintu muri Ukraine. Hanyuma hari umuntu wari waduhaye comment muri ikiganiro cyabanje, aravuga ati umuntu udafana Uburusiya menya hari kuri izi mbuga nkoranyambaga nta uzamukurikira. Icyo nicyo, kubera ko abantu bose bakunda Putin, abantu bose barasobanukiwe, kandi amateka iyi si yanyuzemo, amateka twanyuzemo, amateka y'Abanyamerika, amateka y'Abafaransa, amateka y'Abongereza niyo yivugira uyu munsi. Kuko niba ujya kureba imvururu zabereye muri za Iraq, ukareba imvururu zabereye muri za Afrika, ukareba abayobozi bishwe muri Afrika, ukareba abayobozi bishwe muri Aziya cyangwa muri Amerika y'Amajyepfo, aho hose nta na hamwe uzabona Umurusiya yabigizemo uruhari. Ibyo byose ni ibintu byakozwe n'Umunyamerika n'amashumi ye. Ibyo rero nibyo bituma uyu munsi twese dufana Putin, niyo mpamvu twese uyu munsi dukunda Putin. Hakaba hari n'undi watwandikiye nawe hano muri komenti. Muri iyi komenti yiwe harimo abagiye batukana, nkaba nabasaba ko iyi komenti cyangwa se iyi Waka Waka podcast twayigira nk'umuryango, aho tuzajya duhurira tukaganira ibintu, tugahana ibitekerezo. Ukazana igitekerezo cyawe tukakiganiraho, n'undi akazana igitekerezo cye tukakiganiraho, ariko nk'abantu bamaze gusobanukirwa. Rero kuri Waka Waka podcast mujye mukomeza muduhe komenti zanyu, tuzajya tuza hano tuzisome. Hari n'undi wanditse muri komenti avuga ati Zaluzhny twari tuzi ko yapfuye. Yego, Zaluzhny nanjye nari nzi ko yapfuye, kubera ko Wagner Group ikiri kurwanira muri Bakhmut. Uwo bita Prigozhin yigeze gutangaza ati Zaluzhny namubonye mu mboni z'imbunda zacu, none hashize icyumweru ntamwumva ntanamubona, ashobora kuba yarahitanywe n'ibitero byacu. Icyo gihe rero hamaze hafi ukwezi kose Zaluzhny atagaragara, ariko nk'uko bigaragara Zaluzhny yatangiye kugira ibyo atangaza kuri za Twitter, yatangiye kuba yakora ama interview, nubwo nta video iragaragara ngo tube twamubona. Sinakwemeza ko Zaluzhny yapfuye, sinakwemeza ko Zaluzhny yakomeretse, sinakwemeza ko Zaluzhny ari muzima 100%. Kuba tutaramubona nugutegereza igihe azabasha kwigaragaza, tukareba niba nta bikomere cyangwa se niba yararokotse ayo masasu ya Prigozhin. Ndabashimiye cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugira ibihe byiza, mukomeze muduhe ibitekerezo aho ngaho muri comment, mukomeze murayikinge ibi bintu, ariko duhana ibitekerezo mukubahana. Umwaza n'igitekerezo tukiganireho, undaza n'igitekerezo tukiganireho, twirinde ibintu bisa no gutukana. Ndabashimiye rero cyane mwese mukomeje kubana nanjye muri iyi podcast. Imana ikomeze ibahe umugisha.